به پیشنگی کما کمپانیای پیمان استانبول به جه بینه به صدان جنین استانبول بریارا دادیها جوات دولتی یا پجراندن بطال کنا پیمان استانبول لطاقا کادو که باوه که گرسی پروتستو کر. جنان دوی چالاکی پروتستوی ده پانکارتا بریارا دادیها جوات دولت ناسنا کن او devji peymana İstanbul'e bernadin vekirin. Danıştay kararını kabul etmiyoruz. ام بریار دادگاه جوات دولت ناسناکین. ام دخوازم پیمان استانبول وره قبول کرن. حتی کو پیمانه قبول کرن و پیشیا کشتن جنانه گردن امل قادابن. بلا افیه رجب طیب اردوغان جی ببهیزه. یکجه اندام کما کمپانیا پیمانو İstanbul'e bicih bine Nevruz Tuğçe Özçelik ji diyar kir ku bugotine Serok Erdoğan Türkiye ji peymana İstanbul'e derket. Kadınların öldürülmesi demek ki hukuka uygundur. Danıştay ve biryare kuştun u tundiyên dijî jinan û endamên LGBTQ ne hukukî nabet. Ji êro pêve kuştun û tundiyên dijî jinan û endamên LGBTQ pêk werin wî demî Serokê Tirkiye Erdogan û Daniştan berpirsin. Hêjayî bir xistineye ku Türkiye yekê tirmehê bi temamî ji peymana İstanbul'e derketibû. Beriyan hajî vekişîna ji vê peymanê ji aliyê opozisyona Tirkiye ve ji bibûsedema nerazîbûnan û Partiya Geliya Komarî CHP, Partiya İ û Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Deva û gelek sazî û rêxistinên jinan ji bo betalkirina biryara Erdoğan serî li dadiha civata dewletê dabûn. Membotanî, Dengê Amerîka, İstanbul.